Dobar dan, izvinite, da li ste vi taksista? Dobar dan, jesam. Kako mogu da vam pomognem? Upravo sam sletjela u Podgoricu i potrebno mi je taksi do Herceg Novog. Možete li me odvesti? Naravno, mogu. To je dug put, ali veoma lep. Putujemo preko Cetinje i Budve, a usput možemo napraviti nekoliko stajanja, da se divite pogledima na Jadransko more. Jeste li prvi put u Crnoj Gori? Da, prvi put. Čula sam da je ova zemlja prelijepa, posebna obala. Veoma bih voljela da napravimo neke pauze, da uživam u prizorima. To će biti lako dogovoriti. Put od Podgorice do Herceg Novog vodi nas kroz neki od najlepših dijelova Crne Gore. Prvo ćemo proći kroz Cetinje, staru kraljevsku prestolnicu. To zvuči divno. Šta je posebno u Cetinju? Cetinje je mjesto sa bogatom istorijom. Osnovana je u 15. veku i dugo je bila centar crnogorske kulture i duhovnosti. Tamo se nalazi Cetinski manastir, koji je veoma značajan za našu istoriju. Legenda kaže da se u manastiru čuva ruka svetog Jovana, krstitelja, što privlači mnoge vernike. To je fantastično. Možemo li tamo stati na kratko da ga vidim? Naravno, možemo stati i posjetiti manastir. Poslije toga nastavljamo put prema Budvi, jednom od najstarijih naselja na obali Jadrana. Budva, to ime mi zvuči poznato. Šta je tamo posebno? Budva je grad sa istorijom dugom preko 2500 godina. Stari grad je okružen zidinama i prepun je uskim ulicama i starim kamenjem kuća. Legenda kaže da je grad osnovao junak Kadmo, izgnan iz Tebe. U Budvi možete osjetiti pravu atmosferu Mediterana. Uz to Budva je danas jedan od najpopularnijih turističkih centara Crne Gore. Možemo li i tamo napraviti pauzu? Voljela bih da prošetam kroz taj stari grad. Svakako, u Budvi ćemo napraviti dužu pauzu, da imate vremena da se prošetate i popijete kafu u nekom od kafića uz obalu. Poslije Budve nastavljamo dalje prema Herceg Novom, ali obavezno ćemo stati na jednom od vidikovaca, da vidite more sa visine. Savršeno! Zaista se radujem ovom putovanju. Koliko će trajati cijela vožnja? Ako računamo sve pauze, vožnja će trajati oko 4 do 5 sati, ali vjerujte mi, svaki minut će vam biti užitak. Put između Budve i Herceg Novog je posebno lep, jer prolazi pored Boke Kotorske, jednog od najlepših zaljeva u svijetu. To zvuči nevjerovatno. Jedva čekam da vidim sve te ljepote. Da li ima još nekih legendi u mjestima kroz koje ćemo proći? O, ima ih mnogo. Na primjer, u blizini Budve je ostrvo Sveti Stefan, nekada ribarsko selo, danas luksuzni hotelski kompleks. Legenda kaže da su ga osnovali žitelji Paštrovića, nakon što su pobedili tursku flotu i oduzeli im blago. Sveti Stefan je danas simbol luksuza i prestiža. Zanimljivo, hvala vam što delite sve ove priče sa mnom. Ovo putovanje će mi ostati u divnom sjećanju. Nema na čemu, Crna Gora je zemlja sa mnogo tajni i ljepota. I zadovoljstvo mi je da vam pokažem barem dio od toga. Spremni za polazak? Spremna sam, krećemo.